салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи иттилоъотии ахбор аст ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарифова. имрӯз суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев баргузор гардид. дар оғози суҳбат роҳбарони ду давлат оид ба натиҷаҳои сафари расмии ба наздикӣ анҷомдодаи Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон дар Тоҷикистон мубодилаи афкор намуданд ва ба тавофуқоте ки дар ҷараёни гуфташунидҳои Душанбе дар сатҳи олӣ ба даст омаданд баҳои баланд доданд. дар ин қарина Пешвои миллат изҳори боварӣ намуданд ки татбиқи пайгиронаи тавофуқоти мазкур ба рушди бемайлони шарикии стратегии ду кишвар мусоидат хоҳад кард. президентҳо инчунин вазъи имрӯзаи сиёсиву низомии Афғонистони ҳамсояро мавриди муҳокима қарор доданд. муҳимияти мусоидати ҳамаҷониба ба оғози амалии раванди музокироти байни афғонӣ қайд карда шуд. ҷонибҳо бо нигаронӣ оид ба шиддат гирифтани вазъ дар ноҳияҳои шимолӣ ва шимоливу шарқии ин кишвар ки ба афзоиши ташаннуҷ боис гардид ба ҳолати умумии таъмини амнияти минтақавӣ таъсири манфӣ мерасонад ибрози андеша намуданд. дар ин робита аҳамияти идомаи ҳамоҳангӣ зичи хадамоти дахлдор ва идораҳои соҳабии ду кишвар чӣ дар асоси дуҷониба ва чӣ дар сатҳи бисёрҷониба қайд гардид. дар рафти суҳбат ҷонибҳо инчунин роҷеъ ба ҷанбаҳои алоҳидаи ҳамкориҳои гуногунпаҳлӯи Тоҷикистону Қазоқистон ва баъзе масъалаҳои умдаи рӯзномаи байналмилаливу минтақавӣ табодули афкор намуданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарони ҳайатҳо иштирокчиёни вохӯрии 16-уми котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхайро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот мушовири сарвазири Ҳиндустон оид ба масъалаҳои амнияти миллӣ Довал Аджит, ёрдамчи президент котиби шӯрои амнияти Ҷумҳурии Қазоқистон Асет Исикишев, котиби шӯрои амнияти Ҷумҳурии Қирғизистон Марат Иманқулов, мушовири сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон оид ба масъалаҳои амнияти миллӣ Юсуф Моид, котиби шӯрои амнияти Федератсияи Россия Николай Патрушев, котиби шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода, муовини котиби шӯрои амнияти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Бобур Усманов ва директори Кумитаи иҷроияи сохтори минтақавии зидди террористии Созмони ҳамкории Шанхай Ҷумъахон Ғиёсов иштирок карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон ҳамчун раиси кунунӣ дар Созмони ҳамкории Шанхай ба нишасти имрӯзаи сарони шӯроҳои амнияти кишварҳои аъзо аҳамияти калон медиҳад. дар мулоқот масоили ҳамкорӣ дар муборизаи дастаҷамъона бар зидди шиддати таҳдидҳои терроризми байналмилалӣ, экстремизм, сепаратизм, радикализми динӣ, хатарҳои афзоиши ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллӣ, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии силоҳ ва маводи мухаддир мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид ки сохтори минтақавии зидди террористии Созмони ҳамкории Шанхай метавонад дар таъмини амнияти минтақавӣ ва таҳкими робитаҳои кишварҳои аъзо дар мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир нақши муҳим дошта бошад. дар мулоқот ҳамчунин ҳамкории кишварҳои аъзо дар самти таъмини амнияти боэътимоди иттилоотӣ, муборизаи муштарак бар зидди ҷиноятҳои киберӣ ва вобаста ба вазъи пандемияи коронавирус, масъалаҳои амнияти биологӣ ва озуқаворӣ баррасӣ карда шуд. ҳамчунин вазъи имрӯзаи низомиву сиёсии Афғонистон ва тамоюлҳои ташвишовари шиддат гирифтани он мавриди таваҷҷӯҳи хосаи ҷонибҳо қарор дошт. дар охири президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иштирокчиёни вохӯрии 16-уми котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай барори кор орзу карда бо итминон изҳор доштанд ки натиҷаҳои мулоқоти имрӯза дар марҳилаи муҳими омодагӣ ба саммити Душанбе дар соли 2021 пурсамар хоҳанд буд ва барои пешрафти масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ хидмат хоҳанд кард. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати пурзур намудани чораҳои зарурӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории суръатии COVID-19 ҷаласаи корӣ доир намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати пурзур намудани чораҳои зарурӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 бо муовинони раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои пойтахт, сохторҳои дахлдор ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр, инчунин бо иштироки роҳбарони аввали бархе аз мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ ҷаласаи корӣ доир намуданд. дар ҷаласа масъалаи иҷрои қарори ситоди ҷумҳуриявӣ ва вазъи имрӯзаи пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19
کووید-19 در شهر دوشنبه پرزور نمودن تدبیرهای سریوقتی برای پیشگیری از این بیماری، مخصوصاً امگذرانی ساکنان پایتخت، عملی نمودن کارهای فهماندهی بین ساکنان، نظارت قطعی رعایت قاعده‌های بهداشتی و کارهای بی‌ضررگردانی در پایتخت مورد بررسی قرار داده شد. رئیس شهر دوشنبه مهترم رستم امامعلی به راهبران ساختار و نهادهای دخلدار دستور دادند که با براه ماندن گردش خانه به خانه بهر عملی نمودن کارهای فهماندهی و امگذرانی میان ساکنان و مهمانان پایتخت، به خصوص در مؤسسه‌های تا مکتبی، تندرستی، باغ‌های فرهنگ و فراغتی، تئاتر، کینوتئاتر، مرکزهای سودا، بازارهای استعمالی، طربخانه‌ها، آشخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و دیگر جایهای جمعیتی هنگام گذراندن توی معرکه‌ها چاره‌های قطعی را عملی نموده بهر رعایت معیارهای بهداشتی، فاصله اجتماعی و چاره‌های بی‌ضررگردانی تدبیرهای سودمند راه اندازی کرده شود. همزمان تاکید گردید که از راهبران تمام نقطه‌های خدمت رسانی رعایت معیارهای بهداشتی را قطعاً نظارت نمایند. به خصوص ساختارهای تندرستی وظیفه‌دار گردیدند که معرکه امگذرانی پررأی ساکنان شهر را بر ضد بیماری سیرویتی کووید-19 پرزور نموده برای آمادگی و تامینات بیمارخانه‌ها با داروواری و تجهیزات ضروری تدبیرهای عملی اندیشند. همچنین ساختارهای دخلدار شهر موظف گردیدند که در هماهنگی جهتی از تشخیص گذرانیدن و به کرانتین فرا گرفتن شخصانی که از خارج به جمهوری وارد می‌گردند چاره‌های عملی اندیشیده در همکاری با کارخانه‌ها حجم استحصال موادهای بی‌ضررگردانی و بهداشتی را تقویت بخشند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سپارش دادند که با مقصد اجرای سریوقتی کارها در نزد ریاست تندرستی شهر گروه کاری تأسیس داده از نتیجه اجرای کارها در این سمت همه روزه به رئیس شهر اخبارات منظور نمایند. امروز سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر расулзода با وزیر رشد اقتصادی فدراسیای روسیه ماکسیم ریشیدنیکوف ملاقات نمود. مورد ذکر است که فدراسیای روسیه یکی از شریکان پیشرفت جمهوری تاجیکستان در سمت مبادله مال و محصولات به حساب رفته. در سال 2020 گردش مال بین این دو کشور دوست نزدیک 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل نمود. در 5 ماه سال 2021 باشد حجم گردش مال بین تاجیکستان و روسیه به 418.2 میلیون دلار آمریکایی برابر گردید. ضمن ملاقات مسائل مهم دو جانبه و بسیار جانبه در دایره سازمان و تشکیلات‌های بین‌المللی و منطقوی مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. تاکید گردید که همکاری‌ها بین تاجیکستان و روسیه در سطح خوب قرار داشته، جانب‌ها برای تقویت همگرایی هوسمندی می‌نمایند. در زمینه ریاست جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای امروز واخوری 16 کاتبان شوراهای امنیت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش نوبتی. امروز در شهر دوشنبه تحت ریاست جمهوری تاجیکستان واخوری 16 کاتبان شوراهای امنیت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. در واخوری کاتبان شوراهای امنیت راهبران هیئت‌های رسمی تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، هندوستان، قرغیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان و فدراسیای روسیه اشتراک نمودند. جمهوری مردمی چین در این واخوری طریق ویدیو کنفرانسیا اشتراک نمود. طبق روزنامه در واخوری کاتبان شوراهای امنیت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای دایر به وضع تامین و امنیت و آرامی در قلمرو دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای مبادله افکار نمودند. دایر به رشد منبع همکاری‌ها و تکمیل مکانیزم‌های همگرایی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در سمت مقاومت به تروریسم، سپاراتیسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی سلاح و مواد مخدر، جنایتکاری‌های متشکل فراملی، اینچنین در خصوص تامین امنیت اطلاعاتی بین المللی اظهار نظر کرده شد. در واخوری اید به فعالیت سازمان همکاری شانگهای در سمت تامین امنیت دولت‌های اعضای سازمان و درباره فعالیت ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای معلومات پیشنهاد گردید. جریان آمادگی‌ها به برگزاری جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر سال 2021 در شهر دوشنبه و رفت تهیه حجت‌ها در ساحه امنیت که برای بررسی و تصدیق در جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد می‌گردد. در خاتمه پروتکل واخوری 16 کاتبان شوراهای امنیت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با امضا رسیده اظهارات اطلاعاتی قبول کرده شد. اید به نتیجه‌های برگزاری واخوری 16 کاتبان شوراهای امنیت دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان با اظهارات مطبوعاتی برآمد نمود.
امروز در شهر دوشنبه فوروم اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در سطح وزیران اقتصاد در موضوع تقویت همکاری ها در سمت‌های اقتصاد رقمی، تجارتی الکترونی و اینوواسیا برگزار گردید. همکاران ما از کار فوروم گزارش می‌دهند. در کار فرم اقتصادی سازمان همکاری شانگهای وزیران و نمایندگان از کشورهای اعضا و ناظر سازمان همکاری شانگهای، فدراسیای روسیه، جمهوری مردمی چین، جمهوری‌های قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، هندوستان، پاکستان و نمایندگان بخش خصوصی اشتراک نمودند. اظهار کرده شد که در شرایط کنونی جهانی تقویت همکاری‌های تجارتی و اقتصادی در فضای سازمان همکاری شانگهای مهم میباشد. لازم به یادآوری است که در جمهوری تاجیکستان برای رقمی کنونی ساحه‌های اقتصاد ملی، تجارت الکترونی و سوداگردانی رسمیات سودا یک قطار تدبیرهای ضروری عملی کرده شدند. کنسپسیا و برنامه رشد اقتصادی رقمی قبول کرده شده، پورتال سودای تاجیکستان از سال 2019 این جانب رسما فعالیت می‌نماید که تا امروز از آن زیاده از 270,000 نفر از 40 کشور جهان استفاده نمودند. ذکر گردید که جمهوری تاجیکستان حصه سودای خارجی را با دولت‌های سازمان همکاری شانگهای تا 61% افزایش داده است که بزرگترین شریکان تجارتی کشور فدراسیای روسیه، جمهوری مردمی چین، قزاقستان و ازبکستان به حساب می‌روند. در سال‌های اخیر منطقه سازمان همکاری شانگهای در ساحه‌های رشد اقتصادی رقمی، تجارت الکترونی و اینوواسیا به پیشرفت نظررس نائل گردیده است، اما در این سمت‌ها هنوز هم امکانیت‌های زیادی استفاده نشده موجود می‌باشند. در رابطه با این جهت تهیه نقشه چهاربینی‌ها اید به بلند برداشتن حصه اقتصادی رقمی، تطبیق لایحه‌های مشترک پارک‌های تکنیکی و تکنولوژی‌های رقمی با کمک اتحادیه‌های بین بانکی سازمان همکاری شانگهای از جمله در منطقه‌های آزاد اقتصادی آماده کردن متخصصان بلند اختصاصی ساحه تکنولوژی اطلاعاتی، رشد انفراستراکتور اقتصادی رقمی و سوداگردانی رسمیات سودا را در فضای سازمان همکاری شانگهای توسعه دادند. اطلاع داده شد که سودای الکترونی تقریباً 20% سودای جهانی را تشکیل داده، طبق ارزیابی کارشناسان ساحه آن تا سال 2025 تا 25% افزایش می‌یابد. در کار فروم وزیر رشد اقتصادی فدراسیای روسیه، وزیر سودا و همگرایی جمهوری قزاقستان، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان، معاون وزیر سرمایه‌گذاری و سودای خارجی جمهوری ازبکستان، معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و راهبران دیگر هیئت‌ها عاید به همکاری‌های مشترک سخنرانی نموده، آمادگی خود را جهت بیشتر تقویت دادن مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی در دایره سازمان همکاری شانگهای ابراز داشتند. با مقصد گسترش دادن دایره همکاری‌های اقتصادی در دایره سازمان همکاری شانگهای از جانب اشتراکچیان فوروم اعلامیه دوشنبه قبول کرده شد. زلفر رحمزاده، کمال محمدیار، عبیدالله سیولی، اخبار. ادامه اخبار. با تشکیل باز یک پرواز چارتری شماره خطسیرها از جمهوری تاجیکستان به فدراسیای روسیه بیشتر گردید. پرواز نوبتی چارتری توسط شرکت هواپیمایی ایرافلوت فدراسیای روسیه انجام داده می شود. گزارش نوردین قربان و بهادر استان. باز یک خطسیر چارتری هوایی از جمهوری تاجیکستان به فدراسیای روسیه به راه مانده شد. صبح امروز طیاره شرکت هواپیمایی ایرافلوت فدراسیای روسیه در فرودگاه بین المللی دوشنبه فرود آمد. پرواز چارتری در اساس روزگی استاد جمهوریوی عاید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان به شرکت هواپیمایی ایرافلوت فدراسیای روسیه از جمهوری تاجیکستان به فدراسیای روسیه اجازه داده شد. این باز یک اقدام نیک و درخواست پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان عایدی زیاد نمودن شماره پروازها است که امروز از شهر مسکو فدراسیای روسیه این شرکت به تاجیکستان فرود آمد. این شرکت هم همچون دیگر شرکت‌هایی که حاضر پرواز را اجرا می‌نمایند در اساس درخواست‌ها این شرکت پرواز خود را اجرا می‌نماید. با تشکیل پرواز چارتری شهروندان جمهوری تاجیکستان اکنون میتوانند به فدراسیای روسیه سفر نمایند. پرواز نو چارتری در اساس طلبات زیاد شهروندان جمهوری تاجیکستان که خواهش به فدراسیای روسیه سفر کردن را دارند به راه مانده شد. طبق اطلاع اگنتی اویاسیای گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، پرواز چارتری توسط هواپیمایی شرکت روسی در اساس جدول مقرر گردیده صورت میگیرد با مقصد پیشگیری پهنشوی
панҷшавии бемории сироятии COVID-19 тибқи талабот мусофироне ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия сафар мекунанд бояд ки талаботҳои санитарию зидди эпидемикиро риоя намуда ниқоб ва дастпӯши муҳофизатӣ дошта бошанд. Мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароити паҳншавии бемории сироятии COVID-19 барои ҳалли рафту омади шаҳрвандон ба Федератсияи Россия тамоми чораҳои саривақтӣ андешида шуда то имрӯз чанд парвози чартерӣ ташкил карда шудааст. Бо истифода аз ин имкониятҳои фароҳам оварда шуда шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи талаботи мувофиқа гардида тавассути парвозҳои мунтазам ва чартерӣ метавонанд ба Федератсияи Россия сафар намоянд. Нуриддини Қурбон, Баҳодури Истам, Убайдуллои Сайбалӣ барои барномаи Ахбор. созандагии бунёдкорӣ ба истиқболи шоистаи ҷашни зисолагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи рӯдакӣ. Дар деҳаи тезгари болои ҷамоати деҳоти гулистони ноҳия маркази фарҳангӣ фароғатӣ дуошёна сохта мавриди истифода қарор дода шуд ки хизматрасонӣ ба сокинон беҳтар ва инфраструктури деҳот бо тарҳи замонавӣ дигаргун гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. То имрӯз дар деҳаи тезгари болои ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакӣ маркази фарҳангии фароғатӣ китобхона мавҷуд набуд. Бо назардошти ҷалб намудани таваҷҷӯҳи насли наврас ба китобхонӣ ва баландбардоштани фарҳангу маънавиёти сокинон маркази фарҳангии фароғатӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. Дар расми ифтитоҳи иншооти нав намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва сокинони маҳаллӣ иштирок доштанд. таъкид карда шуд ки маркази фарҳангии фароғатӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо саҳми соҳибкорон ва ҳашари сокинони деҳа сохта шудааст. иншооти навбунёд аз ду ошёна иборат буда дар ошёнаи якум маркази фарҳангии фароғатӣ сартарошхона ва дар ошёнаи дуюми бино китобхона ҷойгир мебошанд. маркази фарҳангии фароғатӣ ду ошёна ки аст, дар дуюм ошёнааш китобхона ва маркази забономӯзӣ ва сартарошхона дорад ки ба деҳаи тезгари боло хизмат мерасонад. бо сохта мавриди истифода қарор додани маркази фарҳангии фароғатӣ ки дар дохили бино китобхона ҷой дода шудааст, ҳама қишри ҷомеа бахусус насли наврасу ҷавон метавонанд ҳамарӯза аз китобҳои илмиву бадеии тозанашре ки дар ин ҷо мавҷуданд самаранок истифода намоянд. ман инчунин иштирокчии осмони ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китобаст мебошам. дар ин ҷо китобҳое ки ба ман дастрас нестанд омада дар ин ҷо мутолиа менамоям. тибқи иттилоъ номгӯи китобҳои тозанашр ва илмиву бадеии китобхонаи деҳа қариб 20 000 нусхаро ташкил медиҳад. хонандагон бахусус ҷавононро зарур аст ки дар вақти холӣ ба ин макон омада осори пурғануввати шоирону нависандагони тоҷик ва ҷаҳонро мутолиа намоянд. дар китобхона ҳамзамон дар оянда курсҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба роҳ монда мешавад. аз ин пас хонандагон метавонанд ки ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ машғул шаванд. ҳамчунин дар ин рӯз дар деҳаи тезгари болои ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакӣ парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қомат афрохт. баландии пояи парчами давлатӣ 20 метрро ташкил медиҳад. бо парафшон гардидани парчами давлатӣ дар қалби ҳар сокини ба ону номусу худшинос бахусус ҷавонон ҳисси ватандӯстӣ ва ватанпарастиро бедор месозад. Нуриддини Қурбон, Баҳодури Истам, Убайдуллои Сайбалӣ барои барномаи Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъотии Ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.